Pinarning samai birta ke than pon jibang nili jitkramsa lase non birta thepi langpon sinang. Ang tan pen kibang ke Jesu si Karbi tumalong li nang cerai bor idet si kaprek ke Jesu pan ador ki du pen ke jor pusi alam ki klang. Chinthong pinpu sar habia mai tumpen krung sar mai kang nipon. Dongkom lang stu patfu klamlong BCP kang dang mai kang nipon. Non kibang si arkoi ni phai engkoi aprang Assam State Gov atumpen 3 party talk du thuji pusi. Rada seklam mak pulit song nong parpen prengketing nu ning jepong. All Karbi Anglong competitive talent search examinations anong AKP pa Jirpon. Non birta puthot ang tonpen langpon sina. Karbi Anglong ang tan pen kibang ke bigasi tumsi aning hangling long le ka cherai lapen ki ka jorason si nang banded lo. La solong ki khang dun ji phan pusi Karbi ra tumsami batai ka che songa siding pon si air serprung 7 che song pon lo. Bon stemin don puan ta lahai ki bigasi su tum bidikang limpen ka chuklem labang su sai bang ington pon pelang. Lason si nizang Karbi Anglong lakhai si duramlai mesi konsensi ke parlopon boksong adung headlong kedu engnar phangchu arong mati pipar ga arong long smi Nagaur district pen kebang inut kechi esu Vikas Roy mati Bina Roy aron repen longli ning chrai chong hudet pen si lapen aphi ben ki Vikas Roy bang smi ghotirong si pen kebang inut ka prek ke kechi esu dumpat ador ke su pen labang solong list mi puthot jor hudet lo labang so birta ar julong si ar koni phai Chris yani Karbi Anglong rong saramai Karbilu Charlie asong lapen ki Hawara rat tumpen semi longli ka che jora dimalong an humbidam si chingi chingwaya semi pe de ponlo আকৌ আজি তাৰিখত তেখেতে বেছি আপুনি একেবাৰে নাপাব আপোনাৰ ৰাইজৰ ওচৰতে থাকিব আৰু তেতিয়া কিন্তু ৰাইজৰো বিবেক বিবেচনা আছেতো তাৰ মাজতে তেওঁলোকেও কৰিব ধৰক কামলখিনি Nagaur district ben keba echi SOC Karbi Anglong long li along kacherai si kaprek echi SOPhan ador ki dupen kachu jor chong hupan lo la solong li along pini pen ki kechi su tumphan pek pon pedet pu lapen ki bang solong li ki rong isia long le lupusi che prai pon de lupusi ingner phangchu rong asar pen pa chini pon lapen Karbi Anglong ang tan pen ki bang ke biga che su tumphan long le pek pede je phan smi Karbi Anglong rat tumphan smi rong asar pen chuning ri pon thu pen kecuning riji aputha ka bangke dak nilitu mahabar nilisi rong asar lo ladak ahabar long ladak king sang asusi la solong le bang jordet pu nogang distiga sorsi la sinili tumahin pen rong arat hoi pen ki la solong le puthak ke rat along lip si paman pu pusi nang li tumhin pen ta Karbi live hamre na birta live hin pen ta chuning rilo la si non iprang Karbi Anglong ki doan Karbi Anglong Karbi arat ki doan aphan si tami imena habar imena long li cirai kom ki pulute bang king sang suge an susi bang ami ke karason se mandet po kasi Karbi Anglong arat ki doan Karbi tu manta chuning rilo nilin pen ke imena habar imena long li cirai nang pupusi chuning rilo kasi non itum duramla long anang li probataru MEC aphan EM aphan ta chuning rilo iprang pen ke bang king sang so phan ke ie longle pota pidun delo pusi anang li EM saraphan stami chuning rilo nilin pen an sikang ton lo Nagaur district pen kibang init ke biga che sumsi aron repen Karbi Anglong long li nang cherai deji phana bor ilu pen ajok ban si rong asar bang hi atum pen semi lapen ki Karbi Anglong rong saramai atum pen semi havar an humbidam si chingi chengmai panai padu ponlo lapen ki Vikas Roy aphan bang hi pini pen ke labang solong le bang ki pek pon pedet pu lapen labang solong le bang ki rong asar bang hi tum phan si arpu epek kang vet lu busi Karbi Anglong rong saramai akon chun bang numol sing nar pen pachini pon niladak long le lam ki ke do jasmet pet ke Karbi khai long le bang ke che ke beatum mate Nagaur district asor long le hawar hapat nang cherai pi long le phelang nang cherai pi pu chini si ni tum ladak asolam ki kapachunya phan mate ek solutionnya phan si ni tum Karbi Anglong rong sar pen nilitum nang chitong dun dasi pini menaan asai pen chingi chingwai pen solution bang lo je la solong le kachar bo sai long le ke pini pen ke rat afansi arpu pidel lo dag bongali agamura dolo Karbi agamura dolo la rong asar bahini afansi nilitum arpu bang pitekang lo alang le tum si moi phrang bang la so along le putha ke
insai po lapen rong asar ainusi ave permission ave pen ke none franke longle phelang kacerai kom bang asudung kacerai kom bang langunang po lapen methang karbi sistame rong asar permission long lepin pulote pan thap long le lo lapen long le chu yor thap long le pusi pini klar dak pen pachini tekang lo lapen kijutsi Karbi Anglong Autonomous Council of Nili Chuniri Kingtung je dak daramla constituency angkangar logedo Bhoksong lapen Hatigor lasonon ningkan kep kre phuang bong kechia aswa phainang bat piglo si non e franke konani kona mana so ke bang atum phan ke voter list long jokon peda nangpo lapen longle phelang a documents ki pipeda jia phan si nili Karbi Anglong rong saramai doramla constituency akong chun bang pen nili ninga klong pen klarda klarchen pen Karbi Anglong Autonomous Council a CM pendang lok la banging kora trok IMC phanata nili chuningri peklang poniglo Nizang Karbi Anglong lakhai si Duramle Mesi consensi ke parlopon vote halang su serdhin aklam long Karbi Kasmi lo asai hem along Chinthong pinpu sar habi amai paman pon je phan krung sai mai paman pon Tirikam amai phu mati Taxation Advisory Board Chairman Son Bebasi mai phem phu pon labni ke konchun bang sar singkro pensi mai phat alam thi jai pon ningkan sek amai pi Chinthong pinpu sar habi amai ki paman pon chi adim lapen anisami hok pon tanglo non ki bang ji ar ko ni pha incoriner cap incorrector cap lapen ni thong cap ni thoma farman man sit bang so mai paman pon busi lam riding pon lapen non ki bang ji ar koi ni pha inkoi angbong un an pen ki rapen arong tin arong pen semi dihi nange thon rep ja phan se alang li tum pen semi Chinthong pinpu sar habi amai tum pen chuning pon amri pen hemare bongrum Karbi Longri Abirta non ke bang ji ar koi taring corner kem corrector cap lapen tarik thong cap ani asidak ditum Chinthong horbong bong thamarat dak pin lindok po bang thong dolo adu thamarat lo asi dak kido an arong asar thi pen cheng lok habi kido an rumanda aswa tarika teng kono kem ko reser ke bani stong edi pan chuni rilo lapen dak ilitum cerung cerek do la cerung cerek kido anda me la rong asar rumanda chuni rilo la pora teng pen tangkanang pili aji pan non taring koi mang thik lo asor ni mangalang litum tangka poisa bang nang pili anang po lapen dak ni litum bang haru krit thomra bang kiro pobak dak Karbi richo lindok po pe cheng lok harong asar boromra habi kido andak sitongi asi dak litum chopapon lo litum aluisar po litum man kedo CM kahai Dr. Tuliram Rohang sar manda phapon lo chopapon lo MP Omor Singh Tiso kahai manda chopapon lo MLA Rup Singh Terona phana chopapon lo lapen Karbi richo Rohang lindok po long sing Rohang alang ni phanda dak chopapon lo aluisar poisa pen ongdung dak nilitum kisia samai phu phanda dak chohang pon lo asi kaprek asong akithi tumadak chohang pon lo nilitum asila so amei ki chun dia phan krungsa amei ki chun dia phan Karbi Anglong arat mate dak Chinthong arat kido anda me ke cerap citu ye phan sin litum himpen birkam himpen chuning legi kado pini kedo ame alam bang kelason lo pinpo sarhabia kompren kibi pulo aprang pathik lo aprang bang ke paspon dalo non ke dutuye bang ke le tangka poisa taring koi pen bang ke jima erang po larong ayo poisa sita West Karbi Long dongkamakam langsudo pathu aklam long kidam tungar ko ni phai kep ani BJP West Karbi Long District Committee atong pen party pe ponsi BJP kang dang mai kang ni pon labang so BJP kang dang mai long pen sami APC party lapen Congress a party pangrum pet pen bangsuri thom so se atum APC lapen Congress pen chudun si BJP long chipok dun labang so BJP kang dang mai long sami alu hiaman pen Karbi Autonomous Council CM Dr. Chram Ronghang BJP West Karbi Long District Maipu Rodip Ronghang Deputy Speaker Abhijit Kru EMS MSC Lapenki
BJP long klem bang pu bang phin da chitong dun si labang so jai mek mesen pen pachun pon board hol ben great son timung Karbi Longri Abirta pan pacubai be hok pe da sayang ding si claim team Karbi Anglong mate Bharatiya Janata Party ke hemprek pen chenglok aduya hoy pen chenglok longle ke jor penel haira pan ke thantap alam an ke pini Karbi Anglong ra tum mumchi par siksi ye chini lo je lahai ke thantap alam akoi ki pita alam ya hok kalipu pini Karbi Anglong ra tum chini si je long leke jor ta na ke sira surik phokya balong le je company tuman ke jor lahai la tame Karbi Anglong autonomous council secretary ICS officer atum im daro pen chenglok dil kerang atum alang tum ke lambo ipilo ye Karbi Anglong autonomous council ke chiri sita long le jor je la penang parta je tim Karbi Anglong atum ke hempre kang he BJP atum ke ye parliament along si omor sing diso nang tum da theklong ko hoda si impact nang pivek nang ji ajil dingkli pen ke song Bharat kachari aron along ke tok dak article 244A lake nang pichun pivek nang ji la pen song trok atum pen UPDS tum lamdon ke tok 2011 la pen 2021 memorandum of settlement pula sota nang pichun pivek nang ji 125th successful amendment nang pichun pivek nang ji puta omor sing diso ke hai parliament long ni ji la pen nang parta private bill MP isapen bills ke place thulo ye la kapreka bill gali autonomous state hempreka bill si alang like parliament long ta ke place ente la pen gena tu je aduya hoilam ta mandu ne gening je aduya hoita 1 inch ke long le pipi pulo ele tu mange notified boundary do ele tu mana notified boundary do hola soteng pen ke 1 inch ta pipi kaida ke thanta basa yang deng selo isi pena tu chini lo mandu ke re election puji mandu ke na to bijar men en po sta tim Karbi Anglong ke na to manara panda waita nije lo na to social media long dan kaida nili than lo je emprek pen chenglo kaching thura saing deng pen chenglo aduya hoy pen chenglo bijar alam puna ni to kai othik itu compromise sita lahaya men pen jele tum kache chok kache theng hemrit kache free me kache kai e pran chadam se sette claim nang ni punili 1986 a movement alam dan ni kai ta thanjal nili CM cholo pupen arpu ke deng pen ke monsam do nang ji monsam dolo pulong tel tum ka kaching thura saing deng ka isi chun non ke kaching thura saing deng da pe claim long le so ni school ta la tum ke nang ni ta ho e kolobo school ta nang ni ta ho e college ta nang ni ta ho university ta nang ni ta ho tribal central university ke ban ta chok che ta ho flyover le kim da chok che pulo de ko kilo ke chok lasi Karbi Anglong ra tum ke lule Karbi Anglong ra tum chini si pini ke thanta balam an ke je na tumra ra chatai long theklong lo je fere re pin pen APSLC la pen congress pen che OC BJP party mate tim Karbi Anglong long ta che pok tum ke na tum ta arni banga thek Kidam tang apor hut choche junje pin kachsong labangki Karbi Anglong pijer vijer apu thak le kachsong ponchot kali labangki Karbi etum mithang along rilong paralong mata longle philang abi bom tanglo Karbi etum mithang along rilong paralong mata chidu thaya bi tanglo lapen ki Karbi etum manpeng abi bom tanglo pu angmut pi athepi an pansi labang su kachsong sai smi deng ponlo labang su kachsong long mangki bang sirke batule choche junje pin pen kachsong chot kali labang su kachsong labangki lak pho su se Karbi ratum thurpak pansi kachsong sai deng ponlo lasu ka song pon along komane ki hilia mu ke chu komane ki avi phi ki bunang komane ki apran ki dam nang lapen komane hem ki a hem mi ke chakai nang anta dulo lasila bang su ka song la ke lak pho tumara tum pensi thurpak pa chi ke song sai ding pon lo lasi Karbi Anglong angkang along sami department along li along ang tan pen ki bang ke biga chi sudum ki do thi badim along an sami non lang chari laban kri tarle sai ding pon bom lo bon sami Karbi Anglong angkang pi ke thi open a jok pensi along tin hawa ke humridam pachtang lap un edad lo lasila bang solong sami Karbi Anglong rat tumta nang chiram student jia phansi rada se klemba pu lit song rong parpen chuning ripon ke pijara kacha song kali athepi bang ka athepi akacha song matlab ke Karbi Anglong long Karbi tu maja kong kawe
Karbi itu malong le phelang nang ka we Karbi itu angkang pi nang kisung nang atau rajoni si pini cuci junje ka cesong la so cuci junje ka cesong la bangsir kep le ka cesong kali la cuci junje ka la lak phokar bisi cuci junje ka cesong la lak pho cuci junje ka cesong Karbi na ningi pung si pini lak phokar bisi pin to warang par pen pini hele mu chotum cholo pran dam tum dolo hemi cekai lo telakel pini bangsir kep atum le pini la so ka cesong kali la ke lak phokar bitum la si lak phokar bitum ka cesong posi pini la so ka cesong men pen pi dak bangsir kep bang kep kidon pini poho e pak cudeng delang la pen cudeng helang laben pini komane nang kero da tum tar juje lang laben nang ro nai pu tum pupelang pi porna pule la ke bangsir kep peli la ke lak phokar bisi ka cesong hala son thotsi non karbing lo ato kono kudo non ka jaka list summit lo te jaka list la bangke ni tum hanse ar pune pilotan ni tum si tong ni det lo nilit mahin pen longkwan si la si karbing long ato kano kedo karbi tum ahawartin hawaring kora chok akar bitum tu anta kososo hawar si departmental len kedo ma kososo hawar si tada government len kedo ma kososo hawar si longle phelang encroachment la pusun kedo hala bangke alis bangke hawaring kora chok akar biate la so ka che song masla ke karbi si ka che song karbi tum chichini noi la pen karbi ar puchupang tek noi karbi po hin mele kupi makem hala pen ken be la ke chipulo posi anutin ar pudolo lakin itu bangsir kep non da ka che song tuman ke la karbing long ato kano kedo tum ane ka che song pin putum sai se lo pusi ke cheng ni je pomlo hala son thotsi longkwan se la sobang the government land departmental land kiduma nasi encroachers kunasi kiduma hala bangke alang itman si details ang pikoi nilit tum do an mangi summit pot henon nilit ke tong thelo summit long le lang litum sami along ke survey dam momlo si birta long lo claim bom sami nikri pho polo de bini ke 13 days 14 days ang trengelo polo tang mentu bino ke cheng poke hala bang somol lasi la so bangke jasemet pet bangke pini apan damnang lo soka che songpen hele miu chonang lo me cekai lo muni tum kit kang cir kalang ipen che song nang lo posi la soka che song la ke che song pakai doi ke mentuni ta dam dila la pen patam long li la pen jong si ka che song pakai doi jong si dam dui pen la karbi tum si therak nai karbi jong si kerem pe mepo moke bang jilang oi ke la ke che song hai la pen kem hai bang la pen ar tap hai bang avelo non ki bang si ar koi ni pha ingkoi aprang state gov atum pen three party talks tami dupo la so phider pen si Karbi Thomas council atum pen si mai ni pon thupo Karbi Thomas council atum pen mai ni pon det pen na phiki state gov atum pen mai kang ni pon la pen ki Karbi Thomas council atum pen ku PPC ka chingki chingwai ma la pen ku PPC lamrai ka deng pon ma la bang so alama puthak bang ki non ki bang si ar koi ni pha ingkoi rat chok pen ar koi ni phai thongke pre si angbong pen si rada mai pi pe do pon pu labang surada mai pi long pen si Karbi Thomas council atum pen PPC ke chingwai pon ma lamrai ke deng pon ma labang su puthaki rada thengnu si lamjai pon pu labang surada mai pi long jong si ratum pen ning sam system labang su si lamrai smi puthot deng pon thupu jong si rada tum pen ning sam selang luputang te la soni matsi ongtung Karbi ratum pen puthot ka chingsong asai smi deng pon thupit pu busi rada sai klembang purit jonglong par pen puthot pachini pon aposi non ke rang gilang 17 ar ni 17 mati ni phaing ko ya Fransi state government ben puthot protai talks to bala review la pen hadak ajak isi ni tuma demand charter tolang hala so demand note bang do tulang hala so bang chukiram tang apor bang papling uni de posin non puthot ni phaing ko ya Fransi ka che songa bang pedopon po otok kaching ki ka chethan bang ke state government bato bang council la pen state government la pen litum penang tum po tum dolo council tum si daga role state government role be ke chinilo ni tum daga council tum si authority ki do council tum se da kong do tum ni tum chinilo kami ajak state subject do ko posel dak bangke nili tumin banada kacing ket la pen jase met bangke atomon soduk sodak do ko state government directly tumran che jogon thotlo ni tumen bang thom chingki ra pet nang group thom chingki ra pet nang kusi tumada kacing ki namlo apen mesen no pin state government kacing ki longke lasi state government chingki po ni phaing ko apang la pen ni phaing ko ni bangke thot council men kacing ki parang padobon thupo kedam taun kacing lai kupima kachikoi kupima 17 mana 20 apang kacing ki kecetan kacikroi kupima lapen 20 ni kacing ki kecetan kacikoi kupima lapen lasong bong kupisi ke claim ke dam kapachun pon ma hala subang ke kupima ka theglong ka dogoi bangke kecing mana pulo rat pen si kecing ki juta ratong sejuram po rat alam rai pen si kacesong rat alam rai pen si ke ding rat alam rai pen si karjap son thot si ke ki juta rat alam rai ding deda pisi kacesong kaming paning ton pon ba kami kacesong kami cengi ceng pon posi rat amai pi bangke la January check long bang stopo 20 kal 20 pen 30 bang 26 pen 30 bang se hala dak situm ramai bang patupon po hala dak bang ke sarkar ben kaching ki ning samse choklo ma chokche kroi puma kroi ke la pen nang jilang ma la pen chesong jilang ma mading ton pama hala bang ke rat alamai bang arju temisi kachesong mang ton po posi piniar nianta non e phong ka chesong la pang ke lak pho Karbi ratum pen si thurpak ma si ka chesong pon lasi lak pho Karbi aratum aning ki pung pamelo lasi lahai rada tum aning ki pung alama puthak sami
Karbi Long Thomas Council long non kachiri bom batum stamit ni pa melo la si ratum phat non bangki aning chuteng nang nilu mati aning pachi thu nang nilu athi non boy ratum aning ki punglo putang ti khang ma chi un elu la pe la bang su kach song long bangki komane song japi tum leke japon lin kari ladak bangki Karbi ratum thurpak mansi lak pho su si aratum pansi kach song asai deng pon lu busi rada sai klam bu dit song rong parpen klardak pen rengke thinu ning jepon si bang non putip mane tumke bang lo charli student none tumke higher secondary exam tokti putum dadu HSC exam de tumke kache song utme exam tokti dedi kali te boycott putum dadu la anang deng hello nonangali hello ko mane dhorom ke claim tumta mane rong rup ke claim tumta mane behar bibar ke claim na Karbi tuan non ka anutin ta pusi pung jam thur jam sai se non ate ihuri sila som mede ke thar ke the kwan se mede ke thema kwan se tum kapa map ki sunghala kaddu ga theklong lo pini furtimo lapuson nang la ke ningduk lo pini siam hem pini me ke kai klaman ke rang jilang ang bong bang Karbi hem me ke kai sroi la person ma klem nang ni tame la nang ding da pini nang li ro Karbi long lo apo si kwan si me de ke thema kwan si ka sik sak ma kwan si ke phoma kwan si ka che tong ma kwan si ka che song ang sip ke tan ma halo subang ke Karbi long arat la pen Karbi long ka chari tunda chini pe melo polote la mang ke ra da phan bang aning to teng rinoi ngini tum ke pui bang ke ra da phan aning to teng rinoi la so ka che song ke hem fu abe puelo la so ka che song ke ja tumhe Karbi long arat helo ke ja tumlo Karbi si ki sung polo de Karbi ar japo Karbi si che songo Karbi si thurpo Karbi si sarang po Karbi si se chapa dopo hala so banga phong thanem delo no thanem delo si non nili tum non pherang ke theng no pen komani ban ke ther kali komani ban ke tham ta komani ban lam ka pakam kali lakin ningwe ni non adus ke ningje ar koi ni phai crazy ni langkung habe memorial tan hol di phualong all Karbi Anglong competitive talent search examinations anong i pi pajurpon labang so mailong sami alu himan pen rada sai klambang phu molen teront Karbi Long Women Justice Forum pen Julie Bepi Priscilla Terangpi Professor Maggie Katharpi lapen ke prek man peng dun chitong dun adun two first rank holder amend Puribi Judung class 6 Mount Calvary second rank Sibon Timungpi class 7 Calvary Home Academy third Amni Keling class 7 Calvary Home Academy fourth Rasdeep Medi class 9 Mount Calvary fifth Anong A Kiripo Tiso class 10 atur kimi lapen ke second rank holder lapen ke third rank holder atuma pan sami trophy case minismi pipajur ponsi abang so jai mek mesen pen pachun pon Pina Abirta pun ki lansi kang ton panelo la si domi thami kardom